Mu Kiyovu urahazi? Yego. Ni Nyamirambo. Yego. Naho urahazi? Yenuye Nyamirambo. Nyamirambo niwo muryogo, you know, nyine abantu b'ababandi baturuka i Nyamirambo. Nubizi ko Kigali ko bimeze? Yego. Noneho Ikiyovu ni Nyamirambo ntabwo biri kure. Ikiyovu ni hariya, i Nyamirambo ni hano. Yego. Ariko abantu bo mu Kiyovu buriya ntabwo bajya bakandagira i Nyamirambo. Teka. Kandi rero none se ngene mukavuye ahantu bashobora kunyiba, ahantu ugomba kwanika imyenda ukayitegereza. Uzi ko Nyamirambo abantu banika imyenda bakayitegereza yume. Iyo ukandagiyeho gakeya kuri noza isafuriya barayiterura, abantu barimo barateka. Biterwa n'ahariho kuko ngiye ibaye mutwe tuyibona nka kwa kundi Nyamirambo ahantu nyine haturuka impano, haturuka ababandi, haturuka nyine Nyamirambo niho hantu hashushe muri Kigali, twebwe ariko tuhafata. Nago darimbizi. Niko bundi Nyamirambo bayifata. Mu Burundi ni mu Buyenzi. Mu Burundi hari ahandi hantu hitwa mu Buyenzi hasa gutyo. Uganda hita Kawembe. Hari nka Kenya, hari n'ahandi hantu hitwa Isiria. Mu Tanzania hari n'ahandi, buri gihugu kigenda kigira amakaritiye nk'ayo. Iwacu ni Nyamirambo. Ariko so rero nagiye nari ndagusobanurira. Abantu b'Inyamirambo ntibajye bakandagira, ntabwo bajye bakandagira mu Biryogo. Ntabwo. Nabo Biryogo iyo bazamutse bajye Nyamirambo barabatangira, barakurira bagahita kuyatereka isubirayo. Ariko uzi ko kenshi usanga abantu bo mu Kiyovu baravuye Nyamirambo cyane. Usanga umuntu wo mu Kiyovu w'Inyamirambo yakoze amafaranga ye, yarenza gukora amafaranga ye, akahita atera imbere, yarenza gutera imbere, koza ubundi abakene nibo bajya bakira, abakire bagakena. Yego. Ugasanga kuri amafaranga yarenza akagenda akigura